Kum kadak ke jingpyrshah jengki ke Agnipath Scheme ya ke baladia pynbna shen ke sorkar pdeng ki samla ke jylla ki ialeh ke eksamin banyu rung shipai ki pynlong ke jingiakhih pyrshah mynne ke sngi kata ke arpu sauterik ujeliu hajar arpu hanong ba Shillong. Kini ki samla ki iathuh bawat hadien bakila pas ke physical but medical fitness test shwa bakin ialeh ke common entrance exam ni CEE ban yu rung hakakam shipai iathuh ba ke jingtrei shitom ke jong ban ialeh katei ke eksamin CEE kala Shillong lehnohei namar ba mynta kila ban rung kum ki agnivir ling ba ke Agnipath Scheme ke ba ialeh eki ban don tang saus nem hakakam. Many of them will be like disabled, like fracture arms, disabled, fracture, or broken bone. Do you think they will those guys will be accepted in Assam Rifle PSL? I don't think so. They will be accepted. Then what about those guys who will be disabled? Army is not this. Once you enter in the army, means you have sacrificed your life. You don't know about tomorrow, from where you will get the headshot. So those candidates who have been selected. Wan mi kerteng mah tetapi pelak sikit. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kan select, ada kan select ro. Kan conduct yang exam jongi. Namar ni gila pelut dah kipeu hajar. Ban lei reli, ban pelut bai jeli. Ban kunjo bai pam. Gila pelut dah kipeu hajar. Dan rogi perlak. Ma tiba ala lei kucing. Gila pelut dah kipeu hajar. Ban lei kucing. Ban thet kikot gisla. Ban pelut hang to. Ban prepare jaga exam jongi. Andai balai kalong ne lehnohei mau kata kejing prepare jongi. Tegum ta kerpa di sorkar. Kan sngau jaga ni. Namar gila lut dah kipeu hajar. Ban pelut jaga ni reli lei. Tenda Remote kan masih ke, praktis semua semua prime minister, presiden, jauh defense minister. Kono bagi leban jingpyrshah gubernur mo pun sim kata jingbak kli na kata kali kam jongi namar ni lada pas ke fiskal medical gubernur jongi leban bakli kini mo leban yerap ini akan no ban poi ni sa kata ketong mo kebangi wa ini bun yerap ini kuno ban kondok kita ke exam jongi mengi terang mo ban yo man thoi ta ke exam kumbangila prepare untuk donot untuk sem mengi terang manot ban yo ban long join Indian Army license gila cancel do ke por akan kong de ho nai me masan lai filtering mynta rai unai speu kumta skunta hadum ta kam imyo notice show mas pangini ke exam andai tang kini kisni kindiat bala adep yo sngi tendong skor jongi baga sorkar kala cancel no mo yagi exam kiba penting barakhoi tegum ta ni jimla ban semwan sene mandiman jaga kita exam jongi